Balık yiyip bir kaçıne ve ince ile tekrarlanmagan şeylerini yaratmak. İlk bakışka belirlegen gibi adi avesligi dıkıl. İnce uruf, oturumunu ve paralak tasavvurunu istegen uğraşuvudur. Ama özünü bir kere bari bu işte sınavlanğanında boş vakitta nenin uğraşmak mesele çıkmay. Полетами в воздухе и катанием по снегу. И это невероятно круто, убеждены герои программы «Ровесник». Минутная готовность. 5 минут. İncinin uğraşov özünü ifade etuf usullardan biridir. Men bıyserinen özüm ve tuğanlarım için orayım. Men ince urufge çok vakitni bağışlayım ama onun kıymeti var. Bu sanat Ukrayna gençleri arasında kenişlengen her şey modda ve meraklı olganına göre. İnce yaratuvda ince iştirak edilgen. Teşkilçilerinin ufak kureçikler. Efsane var ki, seyahatçılar kumlu yalıda ateşini yakıp alev ve kum karıştırgan yerinde yanıma depeyde olganını gördüler. Высокие скорости и соревновательные дисциплины. Дух соревнований он всегда захватывает. И очень хочется. Bu madde vakit ile cam adlandırganıdı. Çok asır devamında halklar bu madde ile deneyip geçireydiler. Belli ki bu sada Venedikler usta olup çıkanlar. Onlarda kumdan yapılgan mahsullar büyük seviyede olganıdılar. Практически находящийся в воздухе, который позволяет пилоту, часто называют кайтером. Mısırlılar, Romlar, Yunanlar. İnce uruvini herkesin tesiri olgan. Горные лыжи, сноуборд, кайтинг существует и на воде, и зимой. Ukrayna'da kadınlar ve kızlar özünü kadimi vakitlarından başlap güzelleştire edilir. Kiev Rusi'nin ilvanları belli. Onlar resimlerde ve freskalarda tasvir edilgen edilir. Ona bile o vakitlardaki kadınlar özünü neyin güzelleştirgenini görebiliriz. Дистанции по маршрутам, в основном треугольник, небольшие, до 5-10 километров. Марафоны – это более крупные дистанции, это от 20 до сотни километров. Кайтсерфинг с каждым годом. Her yıl ince uruvu mot eleminde daha rahmetli ola. Bazı kızlar özellerinin bisirden anterlerini, kurtaçıklarını yapkanını görgenedim. İnceden maksulunu oraya bilmeye başlamak için istegi merakı gerek. Merak olmasa manası da yok. Посадить кайт и получить максимум удовольствия. Зимний кайтинг в Украине начался... Men da evde başladım. İnternete belizliklerini, gerdanlıklarını kurdum. Ve men onlarını öz ellerinin yaratıp giymeye pek istedim. Satın almağa istemeyedim. Ona çok akça gerek. İstemez. Baştan oyunculuklarını öğrendim. Sonra ise belizliklerini ve gerdanlıklarını örmeye başladım. Впервые я увидел на Азовском море в 2008 году этот чудесный кайт баллонной конструкции. Он воспарил. Derslerde bir güzel ilvanlarını yaratmağa öğrenemiz. Selyankaları da pek güzel. Onlar her bir keyimine yaraşırlar. Belizlikleri de pek meraklılar. Mesela tola usulü. Daha köpülerini yaratmağa beginim. Onların çeşitli türlü usulü var. En çok elbette ki benim sevimli çiçeklerim. Тогда еще в нашем регионе только зарождался спорт и не было кайт-школ. Теперь же вокруг за 8 лет столько кайт-школ, столько удивительных людей, которые... Örmege pek kolay olgan. Birazdan yırtmalgan yepler peyda olganlar. Belizliklerini örmek için aletlerdi. Elleri ile ururken o çok vakit alaydı. 1-2-3 gün. Ya böylelikle şimdi 1 saatte onu yapabilemiz. Tüslerinin büyük çeşidi var. Onlardan çok şey yapmak mümkün. Malını tükende alam. Anda her şey var. Я занимался парусным спортом, яхтами, потом виндсерфингом, а теперь кайтинг. Я считаю кайтинг очень доступным видом спорта. Подразделять стоит обучение зимнему кайтингу и летнему. Они все-таки... Ence oruvu hakkında anamdan bildim. O ana ki bir manada yanı bir şeyini öğrenmeye istey. Balalar inkişaf etsinler de onlarga yanı yollarını tapalar. Neden oyun değil? Oyunlarda boldurasın ve akıllan çalışmaysın. Yanında ruhi tertibatına iyilik yapkan el işletuvudur. Geçken yıllarla kıyaslasak şimdi teknikaları yengilce yapılalar. Çünkü sen ende tüslerini bilesin. Men tekirgende men doğru sırada kok kuşağının renklerini bile hatasız aytıp olamaydım.
Что такое непосредственно ветер? Как нужно стартовать? Как нужно управлять кайтом? Человек за день полноценного обучения с пилотажным кайтом уже может быть допущен к кайту с большей площади, уже настоящему кайту, с которым он сможет двигаться. И затем тут же или на следующий... İnci oruvu çok taraflıdır. Sıkça biz tilde oyuncak yaratuvlarını geçiremiz. O muvazi oruv teknikasıdır. Biraz büyük kızlar özüne ilvanlarını yaratalar. Elbette ki o gerdanlık Ukrayna milli ilvanları Сыленки. Катаются ребята. Трапеция, желательно шлем и щитки. Ветер, снег и хорошее настроение. Все снаряжение для кайтсерфинга легко можно найти и приобрести для себя. O ақ техникасыдыр, o ananivi техникасыдыр. Анда инжи яратувы tasvir etili. Сонки вақыт давамында инжи орыву инкишафлы olған. Бізге огалала, пуючолли, техникалар белі olғанлар. Чичек ве ақ яратувы уючолли техникасында. Ағыр ішлеріні бұл техникаларының бірісі иде яратмақ мүмкін. Бұтын меселе яратув севиедедір. Производство растет, есть возможность это изготавливаться, а следовательно у нас... En çok уючолли техникасыны бегине. Чичеклер. Олар пек қолай япылалар. Олар белезлеклерге, купелерге, герданлықларға келешелер. Поднялись на Эльбрус. То есть используя кайт как тяговую силу. Мен doğru muzey көрівні бегенем. En ağır техникасы ағлыдыр. Анда ершені өлчуме керек. Сырада. Хороший инструктор и все замечательно. Достаточно много по городам существует мест, где ребята учат. То есть в Киеве, бесспорно, достаточно много инструкторов, которые могут предоставить первичные навыки, скажем так. В крупных городах Днепр, приморские города наши, Одесса. В Одессе очень развит кайт. Белезлеклер için 1-2 ders kete. Yani 4-5 saat. По земле Gerdanlıq için çokça vakit gereklidir. Birkaç ay kadar. только если мы меняем... Техникасы nasıl ağır olğanına göre. Конечно, не все дается. Küpeler asılda bir derste yapılalar. Раз берешь в руки кайт, 2 saat ve küpe çiftliği ende бар. Sıkça texnikalarını internete kıdıram. Bir şeyini yapmak teklif etken çok grupa бар. не так. Нужно, кроме Elbette kırmige memnun olan takımları бар. Anda vakit yanılıklar бар. безопасности, выбирать правильное место, чтобы ветер был всегда... Kim verdi internette ilvanını tapan ve birazdan onu yaratmak isteyim. Şekli ise yok. Onun için ben bu şeklini uzun uyduram. Onu nasıl yapmaya bakıp çıkam. Был тем, что в принципе как такого обучения не было. Пришлось самому учиться. Знакомые подсказывали, как, что. Хотелось скорее... İncinin uğraşmak için sabırlı olmak gerek. Çünkü sen nervalağında sen işini becermezsin. И вот я лежу вот так, на снегу, на сноуборде кататься не умею, кайт тянет вперед, я лежу лицом в снег. Вот такой был... Ukraynada inci oruv pek rağbetlidir. Garbi vilayetlerde ananivi genişlengen. Çünkü bazı işletuv bitadan onun toruna geçe. Men şerhi Ukraynada olgan şerlerini bilem. Men bilgenim gibi anda ayrı rağbetini tilinde yaratılgan inci oruvu alam. Достаточно слабого ветра. То есть каждые выходные практически, ну, если нет каких-то серьезных... Adesa'da bütün teknikalarda yapılgan inci oruv genişlengen. Ukraynada ustalarının 6-50 sergisi geçe. O halkara sergisidir. 5 на 5 километров. Уже можно что-то... Men anda tek Ukrayna'dan değil de Rusya'dan, İsrail'den, Almanya'dan, Japonya'dan, Avustralya'dan ve Danimarka'dan işteşlerimden rast geldim. Нужно накачать вот таким насосом до определенного давления. Тогда это... O sergisinde başka ülkelerden gelgen kızları barıdı. Men pek beğendim ve anda çeşit türlü teknikalar var. Acayipler. Amerika'dan kızlar geliyediler. Onların melezlikleri pek güzel olğan ediler. Sılyankalar da barıdı. И он будет лежать статично. Следующий этап – подсоединение строп. Men beğengen daha bir sergi var. Onu Ukrayna Medeniyet ve Sanat Merkezi geçirem. Onun adı İnci. Tünyen bugün yarın. Pek manalı sergidir. Anda benim talebelerim sık iştirak ettiler. Men çok yıl devamında İnci orunun uğraşam. Ve her sefer güzel şeyler her adam için tabiat muhtacı olğanına inanam. Eminim ki İnci orunun da çok meraklandırıp bu işini kaldırmazlar. O inkişaf edecek. В этом году 5-й этап. Кроме как гонки, Харьков всегда приветливо встречает ребят. Со всей Украины приезжают, чтобы просто пообщаться, просто побыть в этом кругу. Это здорово расширяет круг знакомств.
И мы всегда делимся своим опытом, кто как пришел в этот спорт, кто где, в какие соревнования планирует или уже поехал, участвовал. Кайтинг в Украине, естественно, будет развиваться, потому что у нас есть все свои возможности. Есть возможности, где кататься. Достаточно большие, вот пример этого Киевского моря. Не забываем о том, что существует целый каскад водохранилищ по Днепру. Каждая из них еще даже не пройдена. То есть еще огромное количество. В Харькове есть прекрасный свой большой коллектив, который этим занимается. Есть производители, наши, собственные, украинские, которые стимулируют развитие этого. То есть нам нет необходимости искать что-либо. Вопрос о развитии кайтинга не стоит, он будет все равно развиваться.